Hello. Good morning to everyone. Welcome back to my YouTube channel, Iring Banbanon. Don't forget to like, comment, and share to your friends, no? Samahan niyo ako magluto ng gisadong taugi. Tara na! Ito yung lutuin ko for lunch. Taugi. Ito yung mga sangkap. I have pork, tofu. Ito yung mga ingredients ko. So,
and share to everyone. Puno sa kasakit o puno sa kalipay. Shalalabangbang. Bye-bye. God bless everyone. Take care.